Blay P Barosh ka thup khubor jungi kedan Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaka singi kilong. Amdan laway klemu Blay ong upop Francis. Kwaken hun pet ngor ki pad ba kari boy. Lakha ka State Education Commission hasilong. Ban ya wer ka Catholic Association shaka peace rally bajai jai. Tamantang ini phaish ki khubor ki bakhamnya. Hagasngi ba ar jong ka jinglet pilgrim shaka lumpung ba jong ki samla Catholic na keleng ka perthai 37th World Youth Day ha Lisbon u Pope Francis ulakran ha ka jingalang ba jong ki samla Pule University ha hall jong ka Catholic University jong ka Portugal ha ka ba ulapan kan mau ye ki samla jong ka perthai da ka ba ong klem ublay ka jing imbreu ha ka lawe kamdan jingmut ha ka ni ka perthai ulak hot ki samla jong ka ni ka juk ban penpau perthai halaka jing im ba marway daki kam ki badap da ka jing blay klem u blay amdan lawe ha ka perthai ulam maham daki ktin sneng ktin kraw ya ki samla ki bala boy hanong ba Lisbon ban sngap ya ki kentin shong sbai na uni usakri jong u blay unong mi khmat jong Petrus ba khut ha ka ni ka perthai pidan kalenti ban jet pin em rangkat ban u blay ne pin yat da kalenti klem blay ulak kli ki samla ha ka ni ka lumpung ba Upo Francis ula penslur daki kentien kepa jong u daka baong. Yengs kem haga jinget long ki breu ki badap daka mensim ngolem ya ki we. Wat lada kata ka jing e ya ki para breu ka long ka ba e kata. Hakani ka jingalang ba jong ki samla Upo Francis ula sngap daka ba perkhat jeliu ya ki jingya thu jong ki samla refugee ki bala syam jenjar haka lanot haba kila syarat dengkong nakai nalayeng lasem bat nakari ban kelalong ki petwer shaki wei bat giri ke perthai ulapan ken mau daka baong kum usakri jong ublay na kabanta ki jat benreu baro jong ka perthai ulapan mi bun ki jing tho na kabanta ban kentiu ya ki lat ai kam ai jam ya ka jing ple ya ki lat pule puthi bat ban penne ya ka maryang na kabanta ki samla bat ya ka lawe jong kiri ke perthai ngin hap hai cha ublay unong sedang bat unong thau jong ka perthai ba un kener ki kti ada ya ka ne ka perthai na kabanta ki longdin bandang wan ulaong
ukpa bakui udang sudah bikendu iki kena semla benta hang nei kena semla jong ka balang katolik hang nei hapo university jong ka Portugal bat hang nei jinya kendu ujung ui kena kena semla ula ong ba ngidei ban thau ya kena pertai ka ba priang ya baro ka ba myo shiliang yano u pa bakui ula ong ru ba kane jinya kendu jong ki kena semla kidai ban long ya kena pertai jungi ka pertai ka ba priang lut ya baro klem danyu shiliang yano Kajingja badang shen hakaleng kijela kari khamtam lele hakajela Manipur. Uba Mirabon CM MLA nongpo hakalai tarik unailar. Ulalum ya kajingalang jongki nongyalam seng bhalang. Kinong mi khmat kadong bat kathan ribhoy. Ki seng long kme kasenjuk kirang basnong. Kinongyalam ka ribhoy dorbar. Ki MLA na ribhoy. Kinong tho khubor bat kinongyalam balang ha circuit house nongpo. Hakane ka jingalang le ther sani bha halor ki babun ki mat bar ki phang ki baya dei bar ka roi ka pa ka suk ka san haka imlang ka salang bar ban rat deng khongru ye ki jing snew ki ba mi na ki jing di penbuai hadin ki jinga tai bar ya ther ba sani bha kane ka jingalang da ka wei ka jing mut kala rai bala iden kam ban donno da ka kun hun ka ban pet ngor bar ban budin ya ka roi ka pa ka shong suk shong san bar ban bat la kam ye ki kam snew babun jat 4 bu sngi tayo ne benai ban penur long ya gane ka jing thmu habaya kran ya tai ha gane ka jing yalang kinong kran kila ai jing mut ban don no da ka kun hun ban pet ya ka roi ka pa ka shong suk shong san bat kiwei de kimat to hagani ka sngi ngila yo alat ban ya kendu kum ki nong chong snong ge bi jonga temri boy ge bi jungi ka ba kentuk ngi ki nong mi khmat ka to ka ni bala ban ya lai nang ta ka senjuk jongki rangba snong jongka riboy district nang ta ki seng bhalang ki badon hapo ka tem riboy nang ta ka riboy dorbar ka senjuk jongki long kemi nang ta kinong yalam balang paper kat gi bala bania don gadon ngijing kendu ka ba kerpang bania phliu jingmut bania bersyam kumno banwara ya ka jing songsuk songsangan hapo jong ka tem riboy ka jala hai bro ko wi kumwei na ginong mikmat bat da gajing stu jumon lang bat ki para MLA jong Temri boy ki riurang ba kirang ba snong kinong yalam balang geseng balang ngilayo bani phliu jumot ha ka ba ngila shim ya karai ha ka ba ngin saya kenduk biang shen ha kini gisngi banwan na ka benta ban pentikna ya ka kerteng jong ka forum ka ba ngila yo banya menjur lang bandon ka we ka komiti la ne ka forum ka ban pet kerpang ya ka songsuk ka songsangan malumala kumbala amsutu kum ka peace committee la ne kerja forum ka ya ka bangin sa jer ka kerteng ka pura ha ka meeting ka bansawan ban la shania ya ki niungut ki convener na ka benta ka meeting ban penbe ya ka por ka banwan ka bakentup ya nga ko mo yemali jong nongpo nang ta na kaliang jong senjuk krang ba snong na kaliang jong riboy dorbar na kaliang jong ki seng balang na kaliang jong long kemi bat ki kenhun balang te kum kajing mat phang ha kane kapor ngi penpau jong sungu ye kine baro gi blai simbenta bat ngi skem bah ki por gi banwan ha ka bangin sayo ban penlong ya kane ka forum na ka benta ban wara ye kajing songsuk songsangan na kini ki dan shibun kini ki bangi ye kine gisngi kijing kendrum kendram la ka de hapo ka district ne ha ka jela ha ki jela ki jong ka dong setila mingi ke jungi je kum ki riurang ba kilom kemi badon ge jengkit kli gisngo bangin ha bandon ngom ne ka forum ban ai ka awareness la ne bangin position bangin penkre alpai le de ba ki jingja kum hagi we ki jela la ge de ha Manipur la ne ki jingja Nagaland la ne ki jingja ha Mizoram la ne ki jing bom songsuk songsangan kala amde lang bau drox kala amde lang ba ki jing sha ban ben jing ki kente ki kena kala amde shibun kini ki anti social activities ki badon bangin la banrat dengkhong long ba daga neka forum ka ba ngin sala ban form no shen tinggi kentu ya ki pa ba nong song snong ru bangin sabaha ban ai ka jinge trilang bat bangi apil segi kun samla kirang ba stong gilong kemi kilong kepa bangin yele kat bala ban kiar na ki jing kendrum kenram dan re bangin long kinong song snong ki batip bru teble bat bagi wara ya ka song suk song sangan kat bala apo ka neka temri boy bat ka jela ka jungi hi borok away blisbo Menteri Rangba Kejela
Ukonrat ke sangma haka lai tere unailar, ula pli ka office tere kam joka Meghalaya State Education Commission ha Embos Office kabadon ha Lower Lachumer Shillong, haka jinga don lang Menteri Ketenat Education rakam e sangma nalor ki dekhot ka commission. Habakran hakani kasngi, Menteri rang ba ulong, baka jingwan ra ya ka commission kalong ka thong ban wan ra jingkala haka pule puthi nang ne shakmat ha Meghalaya. चलो सुनीता and also to felicitate the advisor of the State Education Commission. Principals, academicians, the officers, and an individual that we have to be. A former UPSC chairperson, one of the tall leader, one of the experienced of the state and products. They identified and got one of the strong supporting pillar for the department and for the government. We are looking forward to your experience contribution. Any government should be really focusing on. But in terms of the financial impact, we see a huge impact in what's happening in the power department. And I hope that we will see. I can tell you there are few departments. I would put power at number 1 as one of the biggest headaches. And health sector is number 3. And the reasons are, of course, multiple. I don't want to go details. But, of course, from a point of view of importance, maybe education and health are the most crucial for us. As you're aware that the cabinet had decided for the formation of the Education Commission, and the main purpose was really to look into the entire overall restructuring and reformation of the education sector as a whole. And there are many challenges and there are many stakeholders involved in it. And hence a commission would be able to do justice by being able to get into the nitty-gritties of the challenges that are faced in the education sector and be able to take concerns of all the stakeholders and come out with positive suggestions, practical suggestions, balanced suggestions on how we could really do a phase-wise manner or transition-based manner of transformation of the education sector. So that's really what the purpose is, and the commission has been formed, and I'm very happy that today the first meeting of the commission was formally held and was inaugurated in one way, and just after the inaugural meeting they will be sitting for the first official meeting. And I'm sure that with the kind of leadership that is there in the commission, the kind of members that are there who have got huge experience and knowledge about the education sector, I'm sure that we'll be able to come out with positive suggestions, and hopefully we'll be able to see, as I said, a transition into a much more healthier and stronger education sector in our state. What is the immediate task entrusted to them, sir? So there are many areas. There are areas of ensuring overall quality of education improves. The issues concerning teachers are there. The issues concerning the rationalization of teachers and schools. Then obviously looking at the quality factor, the overall aspects of how technology can be implemented. And so it's a very wide scope of reference, and therefore it incorporates almost every aspect of education.
Ka Catholic Association Shillong kala wer pat ba yakinong shnong ka jela Meghalaya bad yakiniam ba pher ban wan baneshim banta haka peace rally bajar ba jai na ka banta ka jingsuk haka jela Manipur kaban long haka santare unailar arhajar arpulai haka porshi phobaje minstep namadan yoring hep lajum khra bat an penkut Shadon Bosco mini stadium lajum khra Shillong Habakran shikilat pathai khubor haka lai tare unailar arhajar arpulai ha Shillong Press Club u president ka Catholic Association Shillong ba JA Lungdo ulayat ho ba kanika rally kan long ka ba jai bat ban penpau syaka sorkar India baka day ban wan rak loy ya ka jingsuk ha Manipur Shushu uba Lungdo ulong ba ha kanika rally ken sa pha jing tho syaka president kari India lengba ulat ka jela Meghalaya bakan tuklar lem halor ka jinge snam kabalane lai banai kenthi menta Kulasi menepi marbat yang menikmati ke press elektronik bat di media dan terjendar lang tapi mata kesini ni hang ni wan da Catholic Association menikmat nak mata ka ban batai ni kenyan sepang kerjanya kemudian ni ban perluan kepus dari yang santri panas arjana bulan ini orang ni bani ada 15 juta perbon yang baji Indo oleh Presiden dari Catholic Association mengalih Bapak Barnabas Nombak oleh General Secretary dari Catholic Association pada Idol Pak Beda Dirusila oleh Secretary Finance dan Association ini Catholic Association dari Boy Kesek dan Balang Catholic agak berbagai kisah dan unity organization dan Balang Catholic yang telah agak agak berdekam tambah kikam percaya itu kalau dapat Islami kemudian akan Islami pada berani cendet saja. Sebab dia sebaik mereka seni kebagi kemampuan kekasihsiat akaba nidon ide ban yang tulen banyak via kupor kenapa keselong kejung toy kupur kepala nam tangan kejung konkret dan kesam telik tetap pis dari konkret akan kasih sebelum jelas seperti pada pada itu bagi tim berparo mentala palat lain benar lalu bagi cinca jom kejung riuran saya po Manipur kelawan lalu ke cinca bersusitan lebih cinca baru ya kawa bun ba kibriya balat sampo jalur kibriya bersusah kami kimsa palat sipo jadi yang dikasar belajar mencap berperang dan tiap palat sang sepa kita kami play mau jong ki padu nek baro ki rasa lekap berperang belajar mencap berperang tikini kiki bro kijingja telah perlu tang ya kibriya untuk kejaga setiap ke lora kijing susi kijing du kerap nilai ya keimlang salang kantang ya kapan ini seperti yang kami lihat Pak Rata aduh ya kiri jauh bertemu tiga tak ada keway kewa ni kuapan kerana ia fikir kerana niam kerana makor lakum lalung kiri kuat mau kijing punya camping isu ikbalului bab ya kitu ibam lamban ya dai lagi kibat terap kibat pang kita men kena kentai kam tam kentai berasa di jam macam beli bijak bab adu pa desa kembali bijak beli adu niat tu ya tikini kijingja long kum kijingja di bijak beli bijak bab syati long mingi kam long syuk berumah akari nilai kena kiu palak liam nadu kene kalai tarik jom mudi punai semua arja pulai keberajaan ini kejelah Manipur tinggi dia berdua ikan nak mentah jom kini kenapa kecing sup kecing cecai kemudian kini parwa kecing unsnam bakin wan nobroy dan kalian jongi ke kecil wilayah sakmat bila pelong ya kecing penuklang bat keladon kecing duai man lagi bentar jom kecing menibelai akan ini kejelah kejuni bat tangkap tak bat hadupat kini kesiro kecing duai nak tak bani iya kecing tiada celah Manipur orang kaya kecing so kamu tidak penting kecing tidak penting dan makada minum lang ajar pro dan bagi NGO bahkan pun trade mansuba kumno begini rapi tikilanon berkitu dan lagi cekali dijoki
bat nomor kene ke jinja kalah tak hadap tak kibri kala suwe bat kim don su ke cakap krisyo singa tuan ada kalau dia ke por pangiru ngimkan peram ya kene ke jing pamesya wah ngimpa Malaysia ini dari peram ya kembali ke jinja ngimde betul bagi musim kodor kini ke jing tahu jong belai ublem sim mata perpang ya nur bat ya kibri pat pangilak mereka pun we are equal in front of God mau gini Kristus kita tahu juga kita ini termasuk muslim juga kita kurang perapria dari penwar kai dia kata di kita tahu jom kini kita yang hidup jogi kita demi nak kini kita yang lagi yang sepuliro ya kita tahu kata kami berundang mengikat dilakukan keren bangin IT kita kami berundang bangin boleh kemat jumpa batu sih pada kali yang saya ke presiden badan buruk yang kini dia berjogi pemban pensenguk kerki ia kejing Islam jauh kejing dia keberjaya dalam Manipur keberjaya sebuah adu lain penai kerti tinggi pun kejing kepadro syaka lima kali memandang mengin hak hampun ia kindong kami jauh kejing sok kenang bah kibriya kesong singa manipai yang salah ia kisah dijongki baca kijakat kijakta bah hidup kunjung sekijakat manipai kijongki te ia ke memandang ansafah saka limba ulat badan burung jom ke jelam dia kejingian bagi kepada yang barok inong subsidong bagi jom kari jemi hindrai limba jom si kilat apa yang buat tidak tepat barok inong sebentar kibar sawan sekali kerali makin subahaban kian nak kejira ia keplakat dan kibana kibar to ia kinu kikin dia berpenisong siap lani ki beneran nama kini di kapisah kami ini kuat kecil sup kan malu kaya dia sekarang dia hak ini berkani tidak terpakai bahwa ia itu baru iban sayo yang kini kekubur nadu basibet bapa saya kesini lada long kemalang ini poin subah tidak besok saya kini kecilkan berai berlembah juga kini kecilkan dua juri berani bukan Allah Asia yang kecil sok kami tahu apa kecil itu kecil sok kadang kata juga ni kata seperti kami ini kenapa kiki berok kisah kebiasaan pejabat baklok kecil berok problem kecil ini bar kecil ya mak kecil ya tim iwe kan sobat bersosial yang itu kecil tentang ini kecil boleh sebut Pet ya ujisu, unong penem jongi, uba khoj, uba lui, bat uba bhabriu. Tu penlong ya urang kensai. Model, ba pidei ban bentuk bot, haka jing jong pi. La sneng bat kentu da upo Francis haki samla Katolik, shinrang bat kentei, kibala lumlang na keleng kiri jang ka perthei, hanong ba Lisbon, haka lumpung ba balai po nyo. 37th World Youth Day, kabala sedang nadu ka shitarek, hadu ka riu tarek unailar. Uni orang kensai ulah penem ya ka perthei dala ka jong ka jingyap bat ulah job ya ka jingyap da ka jingmi pan ngam jeliu pusan jar halamar wei kumnu uni orang kensai ulah wan long breu lengba ka jing penbena jong u angel ha ka thei soti ka baslur ka bala pediang ban long ka kemi jong u na ka benta ka jing penem ya ki jaj ban riu ka perthei la pen kan mau u Pope Francis ha ka jing keren jong u ulah kenturu eki samla ban penklan yala ka jinget da ka puson ya ka jingwan breu jong ujisu incarnation namar lada tip bat sngot ho shai chapang kani ka jingmaya ka jinglong khon kristan jongi kan long ka basting thor bat ka bam dondor ulaong upo Francis ulah kenturu eki samla da ka baong u kristan umla ban marwe ha ka yeng balaker de ki kenro barben Henry ude ban mi shabar ban penpriang yala ka jinget de ki ktien bat de ki kam que tienen puesto un artefacto en Mozambique, en Tofo, para ver tu pincelada que vas a hacer ahora y seguirla en el mundo virtual. Porque los jóvenes quieren que seas vos el que una el mundo físico con el mundo virtual, para que el mundo virtual nunca deje de ser concreto y comprometido con la realidad.
acá. Y estás en la pared. Cuando soltás, se suelta. Me gusta. Vení, este lado. Está muy lindo. Pintalo, sí, de la pared acá. Pinta. Che, no pinta nada, dale pintura. Es muy virtual, pero poco físico. Ahora sí. ¿Hay micrófono? ¿Micrófono? Esta es la historia del buen samaritano. Y ninguno de nosotros está eximido de ser un buen samaritano. Es una obligación que todos tenemos. Cada uno tiene que buscarla en la vida. Pero uno que termina su vida como buen samaritano, perdió. Perdió como en la guerra. Resulta que el buen samaritano se encuentra tirado en el suelo. Pero antes pasó un levita, pasó un sacerdote y estaban apurados. No le dieron bolilla. Pero más que estaban apurados, no podían tocarlo porque había sangre, un hombre herido. Y según la legislación de ese tiempo, el que tocaba la sangre quedaba impuro. No sé por cuánto tiempo, y tenía que purificar. Entonces eso le impedía cumplir sus deberes, no tocar. Morite, pero yo no te toco, yo impuro no me quedo. Morite, pero yo impuro no me quedo. No se olviden eso. ¿Cuántas veces puede pasar por nuestra mente? Morite, pero yo impuro no me quedo. ¿Cuántas veces se prefiere la pureza ritual a la cercanía humana? Bueno, resulta que viene un samaritano. Los samaritanos en la mentalidad de esa época eran atorrantes, eran todos atorrantes, negociantes, no eran puros de mente, de corazón, eran marginados. Y este se para y lo ve y dice la historia que sintió compasión. Morite, yo cuido mi pureza, sintió compasión. Le dejo la pregunta, ¿qué cosas a mí me hacen sentir compasión? ¿O vos tenés un corazón tan seco que ya no tiene compasión? Cada uno se responde. Y entonces, ¿qué sucede? Lo lleva a una posada y le consigue en el hotel de ahí, del pueblo ese, le consigue una pieza. Y le dice, mira, yo voy a pasar dentro de 3 días de vuelta. Le dice al hotelero, pues toma, te pago esto, y si hace falta más a la vuelta te lo pago. Este atorrante era un buen pagador. Entonces tenemos los ladrones que matan, el buen samaritano que lo cuida, el levita y el sacerdote que se van para no quedar impuros. Y Jesús dice en el reino de los cielos, este entra, porque se movió a compasión. Piensen un poco esta historia. ¿Dónde estoy yo acá haciendo daño a la gente? ¿Dónde estoy yo acá sacándole el cuerpo a las dificultades reales? ¿O me ensucio las manos? A veces en la vida hay que ensuciarse las manos para no ensuciar el corazón.
dar la bendición. Pero ustedes me prometen desearme bendición a mí después. Y rezar y desear para que el Señor me bendiga. O Señor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Recen por mí. Y el que de ustedes no reza porque no puede o porque no se siente, mándeme buena onda. Eso sí. Tidang Mentan Kabakuj Dang Shumi ina kaneka kawiki institution kabakateng skolas o correntes dekadi kum kakenja school kakenja institution kabam day tang kapo Portugal Henry kadon haman ki ri jong kapratei ngam tip lah India jungi kadon ngam tarai kadon Henry hajan baro kiri jong kapratei kene ka skolas o correntes ka don ka kalong ka kadon la jong ka institution hakaba Kupaba kuji Pope Francis seng ya keneka organization kaji tu jong keneka seng jong keneka organization kalong ban pediang ya baro ki kena semla ki beriu ki banakalang ke pertai ki belong kumki poiwer Henry ki wan sya keneka institution ki wan sya keneka school mau sekolah correntes sya keneka organization bakin ya pediang iwe bakin ya imlang bakin ya salang But hagane ka jing de jumo hagane ka skolas o correntes ka badon hagane po Cascais po Lisbon u kupaba kuj u pendep ru ya ka jingtro ka bagi kena ki badon ki basya hikai hagane ka school kila dro ya ka jingtro mo kabalong imaginative mo ki line ki circle tang kiba perkhat iktu kejindro kin sungtu ya kejimut ka per na ka wesha ka wega ka mo jing perkhat jung kibleu te ukwa bu u pendap ya kan kejindro ka ba jrong hadu lai kilometer baru ukwa bu mene u pendap ya kan kejindro mo u dro pendap ya kan kejindro hapo skolas konkurrentes mene di kajingut jong pa bukuit benle ya kene kalong ba ngide ban pediang iwe ngide ban pediang iwe aki melang ka salang jungi don kibriu ki bawan nakiyeng nakalong yeng long sam ka babaha don ki bawan nakalong yeng long sam ka beduk Henry wat la ka taru ngide ban pediang iwe kamtam ukpa bukuit buang ba ong ba kamtam na kamta ki poiwer ngiri ban pediang ki ngiri ban pelong ki kum ki men ki para jungi tang kamta hi kublei ya pi baro ki page ya ka channel jungi but dang ya budin amar adu mentakasngi menin mentakasngi ki events ki per ki la sedang banyak ni po Portugal po Lisbon hakaba ukpa bu kuj ya kendu ki kena semlar usibet hakapor no pasngi hakapor Lisbon Lisbon Ding pun nyomer apa Shillong kilak angkliang daka jingrai jaka Forest Department pan ratno yaki dukan ki balas sedang ban kenrei hakate kathan hakapor baklang ka klam COVID-19 ka sorkar kala penslur ban ple yau ba dukan hakate kathan imat menta baka klam COVID-19 kala let pai dentrai Forest Department kala hukum yaki ne ki dukan ban let ban perkut no yakadi ka thet hakate kathan karba ki brio ki ba imja na kini kidukan kila kernga ban let kidukan jongki dakaba penyeng nia dakaba ong hakapor klam pipa thau dukan menta baka klam kala pet pin pha let shanungin let sedang biang yaki lat kamai kaji kila keli kadon kajing thmu na kalyang ka forest bante museum hakate ka than ban kring yaki nong yat kai suwari hakaju ka por ka Forest Department kamakli yo sha kam try a kajaka hakinong di hakate kathan na do usni nang kong dai su ban syong hang ne balai tip saki ong ba kila dan kan ta kom kila dan kan ta mas ngau ki ong ba pri sinabe ai na kong non ta kan long
kata kakot bagi ayang kita kum ta kan wan sina kan be an wan sang be an yang ne rai ngi kam wan sang be an tang ne rong kong kas ngi sang sha man chuang sang sha yodu te ka wan no kata ka lockdown te ka mi no kan ka yang ne ki pri no kan ka yang ne ka ai lat ka di si ban yo sang yo hang ne ni ki ba sang yo te ngi nai sang hang ne man ta la don la lai snem ngai sang ne te kamun mentap kata kesnipat kiawan keng diperasiwan ong yang bangidai banlin na yang kidukan namar ba ni long kita kinong sinabe anyang ne kumno keng kin ong yang kita kinong sinabe anyang ba nang kong kasni bang isna rengkat pag sarkar kecing tip cing pej cing sarkar kecing IT ka sarkar hakasan sinong bahkan pej kan cingo yang hang ne di basyang yau sama kata kesnipat ki ai ka kot kumta kita Kena kaleng jong free ti ong penpras na kong pila kumno. Nak syukum no. Nang ong syur ni nak syukum no deng. Kapan sih harap ni tiba? Nong ngenhap kerpat kan ya kita ki badan kabor mo. Kam tam yo ba arden mo deng bolawan mane mo. Ba un yarap lem kan yang mo. Toi ngi ada ni penpranang na ngin lai chu ai kan ba ba ngi la malang ne la baro sikata tolong mentang ngin lai sayur ngin ban caka syur re. Nhưng giờ dukan syuk dah balak pelai dan yo syuk sana. Dah kamu ngi hang ne, ngi lak belah ne, ngalak im cia kepok hang ne, temen tapat kiriman baik yang ingin lek belah syai. Nak long nak kaleng first umbang kan. Mentangin pin mi na nang ne syok no hakne kita kan. Kembang re. Isu ong ap ndalak wan kata kapor ban sinaya kata ke ikopak. Ba pin yo syok dukan hang ta. Kata ke ikopak ka ba menta tangkrar umpat kra hadukan nasnem tipkin sinaya kata ikopak bagini yo syok dukan. Tangi syuang nak dak simport sistem ngin syuang ngin sistem ngin mam dai ngin besak khunda ngin place khunda mo dawan sa kapor dalang lada kini ki badan kapor kisna sun yang ki pracak ki prakhong ki prakasi ki prakhara kini ala sitam ki ban penkeren lem ban penyarap lem bangin yo kin ban syong hang ne bangin im cak po ngatak kumta ngam dan syuk ban keren mah Lai senam ne. Di song bi hang nui. Nang tai song dukan nang tai, un keri chanui. Te nang nui di song khop ina hang nui. Dalam menta pat so amut no. Te pila kum no par. Lang ni mu chana pat ken le bela. Mana perempuan first wang kum no wang ba mi na nang ne. Klub mai jak klub ong rasong nak sene sene. Ong re. Uang tho kot ini kata. Tho i kata. Ban la yo ka application. Nam racha office. Racha po. Bahaya jam kurang tenggo. Saya un ay taka latih kan kembang un ay dukan ini tip ke ban long kaya kata ni. Ji baduk saya kuat hai ban. Jenjar ba te. Menyo i. Ya. La mesti ba men mit. Te komtang ni rugi kami wan dagaling bagi wan dagabor. Ngiwan hangnya ngiwan lengba ke sarkar lengba ke disi ngiwan hangnya bantukan komentar ke koperasi ke ongba hak tikot berkata bias nabian ke depan dan mentah kami nabian mentah sinabi ini istiam kenduk mentah taman nyeri yo slap kel ia Ya mentah ba forest kalap penpra pinnya la kala ong ban penpra no ban ra no ikna. Mandi penpra te nyalek no da penpra da buat hak dia syong tap nyalek guna hafia syong kat habaya ka ong la da penpra ikne kan kon penpra kan. Wan da la da kemuan de penpra ji kan wan da kabor yang kulit kabor kan ai da ka fa ya ke ni badan penpra ya. I wong tai ke mene. Da pinla kum no pi pat. Kan lek umno ta hab khap tu le mi unong penyat kan. Unong penyat usan senong ini bu wang apa ya keren. Ya habia ka ngo unong penyat ta ke bang tai ru nging nem ta ndai be wan sia lek termur de kinong penyat dan. Pila kan nos nempel asong ne. La lai senem la cendel sau senem ta adu blok daun ning kami syok. Adu corona kam ti te. Corona mana bapak cang spesial ini bapak kalau disi bumlong yo sa. Sor. Ni la yo na po disi baran ni baba. Nadu disi dayo hi. Na blok dayo iya hang nu da one up hi 2 kilong he di kulit. Bor-bor sik wan dukan nga imiin. Pwede da nga mas mah. Ong to
ai mi id ta da wai ma ong ni ka da wai ta ngam ta da ko pidan mi id ha ta yir pen ken an ni da dalam mata pada parasi mi hukum ri paras lu mena mi ore nak disi kiwan hang nui na blok kiwan hai bikin long he ang ni dalam mata pat paras uang nasional ben an kamut kamno kata yir dam ya bar kita nasional tinggi masalah sepang ba ardan undang wan lai ulang matai kendian menang batai kemana? Kita tahap lain na unang punya. Nah ini kawan. Ingin tipta ibaratnya di bawah masyarakat kami. Duk kesuk kan man. Lamun play kalat putih kan. Im jakbo. Sim tu sama ka. Tolong ikular kan keren ya kena kamat oke. Yang kita yang ba keren ma iya kena kamat dong. Tapi kan mentai pada okran pada kenduk di beri dong keras. Tay itu pada sumber show tu balat nek. One step tu ba something mo. Demo apabila ada play tiki orang menang keren sih. Kakasi Students Union KSU hakalai tarik unailar kala ujor raka jingtho sya principal Chief Conservation of Forests RS Gill halor ka jingkan tur jung ki bre ki basang basa ha Mahadev Khola ya ka jaka joka sarkar ha ka jingpet jingkmi joka Forest Department. Nakaliang jo ki nongyalam ka seng KSU kila pentip shauni ukhle jo ka Forest Department yakane ka jingkentur jaka lani encroach jong ki breu ki basong hajan ka mandir ya ki jaka sarkar kinongyalam jo ka seng kila kentu ya ki bor bahakle jo ka Forest Department ban penken ria no yakini ki breu nakate ka jaka ki bor jong ka Forest Department kin sa penlong ka jingwat benia halor ka kam bat kinle ya ka badon kam nadu ka office jong range forest officer divisional officer hadu ka meet jong PCCF Isuan kanawan maka kai ka bagi di balik sa pagkat sa out kai ko tan kay bomdon bat kai bagi di man tanda kai ka bagi di man onno onta mo sa mandir mo mandir kasi mandir hintai ka digati na house man akat may po apply but your permission ban natang ti mandir hintai kita permission tatum ka agreement ka didik tan man ti mandir hantai te ya katipat selama kini pan kanu ka bisna kanu ko manufacture kidi ban pan commission kidi ban ni order bakin la ni kita ti mandir kadi tan itu yeng ini extension ini yeng ngadu ni no tahu okay pot set tidak dulu di babyang ba kanu ke area akhir naman untuk hapan kali Yeah, we have to know the exact area how much they have allotted to them. This entire is forest land, no? Or? Of course. It was given since long time back. If they have got, then let them produce. If you have got the record, then you cross-check. Yes. Yeah, cross-check. You see, most of the offices, you know that. Yeah. Some of them are maintaining, some of them are not maintaining. No, but from their side, I don't think. We'll try all levels. Yeah. And itu dan kawan ramta ibu hapu kali kalau mana so the number one is that to point wise then we will be able to study yes. No, maybe in their long time back they already got, even later on maybe they got that also, we don't know, we have to check the record. Yes. Because in actually the permission was given in 1923. No, that's what I'm telling. After getting statehood, if they might have already obtained, we also I don't know. But that's what, since bar is there, let them cross-check. Then after that, if it's the standing order till date is only for the mandir, not for inhabiting, not for colonizing anything, and not for any other purposes as a construction of their house, shops, all these that have cropped up now. They are all they haven't got any prior orders. So. As we see these houses, which are all in accessibility, these are all beyond the karena kadeka Sabah. Contoh deh kan? Katai Sabah. Oke. Kini ru. Karena kadeka kamplong kadeka struktur apa? Sabah. Emang bersusu. Nomor ba problem ba kibri munu bawan hiniru ki orang bet kelam kono ka commission kan nomor ba
Kani area kam hap hapo ka jipot jaka bos Boston Boston kala pisah kam pit kata kalau ba weekly sha ningru tur kala pisah ba kindon ya ka jipot ka jaka nomor bakani ketika forest land di omdan di haba omdan bakti kita kam ka jingi minta apa kini dia bawa warna ba na ini kiwan sa ini di aitang siswa di kasih dia kan sa ini kata ka bubu nuru Islam mencuaru teng dak lawan dak lang kulit lawan dak lang forest lawan cek ki beri bahasa ini pat ki dak sunar kita house itu pelan hadin artio hadin ka pokoni penaipat kalau ayat yang kunju kampung ki building stay ini stay bagi kami kita kembali ki borok ki bani bukan kembali ada kami deh my purpose is that I'll take all their documents from them, especially even the EP also I'll take it. I'll report to the higher authority, let them take action. Of course, we are just do the inspections and all. After that, we'll consult with our superior officer. After that, let them decide. I'll take action along with them. Mention the specific area the for construction of London. The honey no further buildings or improvement or additions or alterations to the land of the proposed temple should be made without taking previous orders. Kalau highlight ya kan? Dan kalau saya berubah purpose empat ya kan? Laong dah. Banyak tang ya kan habis ini kita tang ya tiga mender. Highlight itu bagi orang bang yang 6 atas that is the main important. Highlight ya kata. Tu kan ini baru ini sih bang lah. Asal kan ini pun antar sih. Aman, mah. Masuk tu kan yang kadi tangkap bodi yang kelas tu. Point wise pun ada. Structure itu hadir bila inspeksi salah memperbaiki. Okey. Tapi point by point. Rumah bang, long akan sekali. Masa ni sim ni kan. Ila yang kau ikut 4 tahun kata kamu. Baik kapan ini akan saya dah. Ini ya. Sa Inggris dah, hindi ba yung permission ng OIE? Kita tinggal tinggal seberat untuk dari sawah. Itu jabo ini ka kitu di sawah. Nakalian daki isu buat ke forest department ka conduct industry. Ni kongso nakalian ki isu la Labon Circle ni menem step nilai kendu show yu PCCF Arsdil bangila ayaka dorkas kucing kau bangila pipau ba yaka kating don jingman hani hapo mahdikula hadin mengila de kendu yu DFO haka santrik Julai ngila pipau yu sepang kini illegal settlers ke pasal hani haka juko poru kini illegal structures di kelas nah ni kini sistem guest house kedudukan tiba klaim yo kanu permission kami yo kanu jingbet naki bor badipen te habade ba ya kata nakaliang jongka forest department entah sini kila ibu ini bang yo ya joint inspection but nilai kat kun ni pej ba kidon kini structures kiba apalat nakal allotment jongka kabala ya bu nomor ba kat kum kijing yo jing tip jingi kat kum ki RTI findings ni nilap ba house kam kat kendai spa akula kala yo la ai jaka ya kanika mandir ban sna te hende kidon ki kendon tu bat bala ong badi bantang bacna ya kamandir ompat di ki benta te hadin kata apa ni iba kadang mi sistem kini ki structures kidang bun nakapor te de halor kata benta bakti isu Labon Circle ka sim ya kaniki isu te hadin ni tasipan iba kilabun ki permanent structures ki bala wan hani hadu ki jing jebo ir borok ki bentuk bi hani kapo wa ya kata ku ngila tho dor kasi ngila pinisha ba kat kum ka agreement kadi ba tang lam takat ni bancna ya ni temple om di bancna ni ki gisam
Nambar bakil availi kata ki borok ki kide bencak pistom kat kun ka ai. Te nakali ang PCF ula kubur kata ong ba ondang ila yo ya ka report na hadirin bala inspect i borok permission boy bude baka force ban mi kai bakan ne. Te kumbang ila tho ka darkhas suni ba kila availi ya kata ka agreement na du kun as pa apply. Te kini ki structures ki diban pen parashwa di ban demolish no modor nakali ang PCF ru hot ula kubur kata hendri ong ba anda hadirin bala ada inspection hadirin bala yo report na ki forest rangers i borok kin saya chakmat kumno bol proceed baka juga poru nomor ka bade bat ki eviction e nagi board punya juga district administration tu ki habe song ya kacingelang bat bisi bat ki police department ba hading kata ki shim kata karai si ngiru kum kaseng nya up ya kata karai kajungki ba hindai nakaliang ni nya budin bat nya pressure baki di bande kini borok kamplo namar ngin verify pak no po office ki don kisat kisla maki ki la produce ngin pakin mangi don na ai kai pinsa haban subit ya ka report ngin angi sia ki bahador so PCCF ngin ya stepwise ngan sa aga report so di ko na before kita move by over Yo sing ruba kadon ka jing berat nyut pathar hakadi ka jaka. Ya katong ayo report ya mentasi dengan mok. Dan kini kam don dos benih ko papaka kam don ka pada rekomendasi kat kum ka standard na. Kalau mentam. Katanar penroi jengko jengkia Health Department kelas sedang ban tre jubor ban ITK yaki kelung ki bahapo Sansnam Karta lengbaga Intensified Mission Indranush IMI 5.0 banyada yaki na kijingpang babonjat. Yakane kajing ITK IMI 5.0 en sedang nadu ka nyau tarik hadu ka khat ar tarik unailar. Ka Dr. Valerie Lalu barka Kong Georgina Lamare kiba trei barka UNICEF kila kuntu bat banjur yaki kemeki kpa ban ITK yala ki jongki khon banyada na kajingpang babonjat ha kajinglong khlung jongki. Uram Kumar, Mission Director National Health Mission, ula kuntu bat ya wer ki pa nongsong snong ban yasno ktilang bat ka Health Department ban pentrekam yakane ka jing thmu jaka sarkar ban yada yaka jing em jong ki khlung. People we need to engage, we need to the overall health system has to gain confidence of the public. I agree with that. I don't deny that. But as I kept saying, that cannot happen only with health department. It has to be a collective responsibility. Education, rural development, media, religious fraternity, all of them have to talk about it. We need to talk through science, through objectivity. Only then we will be able to take this kind of vaccination programs ahead. I totally accept the opinion what you have said in terms of there are still areas. We are doing door to door, we are taking the person now. So that's why we are building now what is called as village health councils. We have village health councils now, VHCs. Based on the COVID learning, during COVID we had community COVID management teams. That we have converted today into village health councils. So through the councils, we want to have constant discussion with our community members through their leadership itself, so that we can make this a conversation. IMI. What is this IMI? Intensified Mission Indranush. It's nothing but a subset of routine immunization. Kemudian routine immunization nilai anak kapuas. Mentah nilai saka Intensified Mission Indranush. Kemudian ba nilai buat terpang ni kini kena kiba menjual vaksin menu. Kila apa laju yo teng isim sidus ardus eno. Lani kipa jual tan kawairu. Lani kim tre itu tang sidus nama kidan kita mau bangin la lesing intet balik kadau tamba kim wan shakman. So in this IMI we are going to concentrate on these left out children, drop out, that means they have left the system, they took only 1 dose, 2 dose and never taken anymore. And so these children are still susceptible to diseases because they haven't got the full protection that is offered by that vaccine. Badai tu ki kuboy lepoy chukabakun tarhadu bangin daya syambiang kublai shibun.